umutoza Antoine w'ikipe ya Police Handball Club aka kanya mutakaje umukino cyangwa se mutsinzwe umwe mu mikino yari y'ingenzi mutsinzwe murusha ibitego bine n'ikipe ya APR Handball Club. Muri make y'urabona ari kintu mwazize kugira ngo mube mwageze ino score kandi mu mikino isanzwe mutagira mugezwamo ino score. Umukino waho ntabwo ari gitangaza kugira difference y'amanota 4 nibyo nkuko ubivuze match twayitakaje ariko champion irangije tunganya amanota twese twabatsinze umukino ubanza nabo batsinze umukino wo kwishyura kandi nanjye ndatekereza ko umukino ubanza amanota nayo yabaye menshi ugereranyije n'aya ngaya. Rero kudutsinda umukino umwe natwe tukaba tubatsinze undi mukino amanota turayanganya n'ubundi itandukanyirizo ni ibitego. Tugiye gukina playoff, turacyafite playoff igice kibanza tugagira na playoff igice cya finale. Ubwo rero n'ubundi shampiyona cyakomeje, ntabwo gutsindwa umukino ni isomo kuri twebwe. Hari byinshi twabonye byakozwe kuri twebwe ku ruhande rwacu bitagenze neza, tugiye kwitira tubikosore kandi ndatekereza ko mu mikino isigaye ibintu byose bizagenda neza. Guhabwa ikarita y'umutuku n'umukinnyi w'ingenzi cyangwa umusitata nka Kiboke akaba yava mu kibuga igice cy'akari cyo gutangira, si byabe bimwe mu bintu byabakoze mu nkokora kuba bitumye iyi score ijya kugera kuriya. Oya, n'umukino wireba ku bitego bine muri match nk'ingi ntabwo ari ibitego byinshi kuko natwe ubushize muri match ibanza ndatekereza ko byarenze ibi ngibi. Ahubwo reba ku ikosa ryabaye ni mu mukino, ikarita itukura kwibona ushobora gufata umuntu nabi bikakuviramo ikarita itukura, ariko nabyo ntabwo ari ibintu byo gushima kuko ikarita itukura ni ikimenyetso cy'uko umuntu atitwaye neza. Ariko ibyo byose turatekereza ko aya makosa yose yabaye muri uyu mukino ni isomo kuri twebwe kandi ndatekereza ko shampiyona iracyarimo. Tugiye gukina demi finale y'iyi playoff, ndatekereza ko tuzahura n'ikipe ubwo rero ikipe ya kane ko byasa kose ya gatatu twaye ba kabiri, ubwo tuzakina n'ikipe ya gatatu. APR izakina na Tabagwe, ubwo natwe tuzakina na Gicumbi. Ndatekereza ko muri iyi mikino isigaye tuzakina na Gicumbi, nituyitsinda tuzajya kuri finale kandi finale tuba dufite imikino 5. N'ubushize muri shampiyona yasize twatsinzwe imikino faze na faze retour kandi igikombe turagitwara. Rero ibi ni isomo nyine, ni byiza kuri twebwe, bigiye kuduha umwanya wo kugenda twicare twige dukosora kuba abafana banyu ba Polisi kenshi cyane bajyaga bakunda kuza bakabatiza umurindi ahangaha ku kibuga ari benshi cyane, na ya mashyi yabo si bishobora kuba ari bimwe mu bintu byabafegiseho nabyo. Abafana ni beza ariko ntabwo ikibazo cy'uyu munsi cyabaye kubura abafana, ahubwo ikibazo cyabaye kuri twebwe umukino tutawukinnye ngo ugende neza. Twabibonye kutagenda neza, ibitagenze neza nibyo navuze, tuzabikosora kandi shampiyona iracyakomeje. Ntabwo ibintu birangiriye aha ngaha, uko twabatsinze muri fazere nabo dutsinze muri fazere turu kandi imikino iracyakomeje nk'uko nkomeze kubivuga. Ibitagenze neza tuzabikosora mu mikino isigaye. Koci wa Police Handball Club Antoine, murakoze cyane ku kiganiro cyiza muduhaye. Amahirwe amasaha ku zindi match zindi. Murakoze namwe, murakoze. Congratulations coach arakewe equipe ya APR Handball Club. Aka kanya mubonye intsinzi, navuga ko ari intsinzi mwagaragaje umuhate cyane, yewe kuko ari umukino ukomeye cyane mushyizemo na score igera ku ibitego bine. Ni ibitego byinshi cyane kurusha equipe ya Police nk'equipe ifite ubukombe. Ni iki kintu nuhe muvuno mwaciye kugira ngo iyi tsinzi igerweho ku buryo butabavunnye cyane, nta n'umukinnyi ugize n'imvune muri rusange? Icyambere ndabanza kuvuga ko nishimye, nshimira Imana yabanye natwe, ngashimira ubuyobozi bw'ikipe bwatubaye hafi kugira ngo tubashe gutegura iyi minsi, kuko hari hashize iminsi bisaba ko rero tugomba kwitegura neza kugira ngo tube twakina umukino. Kidashimira abakinnyi banjye kubera ko babashije kumva konsigne amabwiriza nabahaye ku mukino cyangwa aribyo twaganiriye ku mukino. Ikindi rero turashimira abafana bacu babanye natwe. Abafana bacu mwabonye ko ni benshi baruzuye, bari banyotewe intsinzi kuri iyi match. Uyu munsi rero dufite intego yo kugira ngo tubahe intsinzi, bishimane natwe kubera ko hari hashize iminsi. Ni umukino ukomeye, gukina n'ikipe ya Polisi ni ikipe nziza, ntabwo ari ikipe umuntu agomba gusuzugura. Ikipe ifite uburyo bwo gukina bwihuta cyane, kino umuvuduko bivuze ko rero twabashe gukontorora umuvuduko wabo.
akindi kidasanzwe kwa kumenya ngo ese kuba kinira kuri speed turaza gukina dute gukina na speed yabo iyo speed rero twabashe kumanaginga ikindi tumekinga sure ko tuza gukora defense nziza iraza kudufasha ibyo bintu bibiri nibyo bidufashe kugira tubashe gutsinda umukino uyu munsi. Murakoze cyane mutoza. None dusa nkaho tugera ku musozo w'ikiganiro, nk'umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Police Handball Club Kibonke yaje kubona ikarita y'umutuku, ntiyaba ari bimwe kuba yavuye mu kibuga ari umukinnyi w'umusitata, ari bimwe mu bintu byabashobora kuba byabateje umurindi mukaba mwasheraho mwashena ku buryo kugira ngo iriya skori iboneka ari nyinshi cyane? Nimba z'umukino bita jeu d'échec bivuze ko umuntu akina ibyo bita ureba amakosa. Iyo rero umwe agerageje gucungana n'undi ntakora amakosa menshi mu mukino birangira atsinze. Bakoze amakosa bica amategeko y'umukino, abashinzwe kuyobora umukino barabahana. Ntacyo rero nabivugaho, twebwe rero icyo tugomba kureba nimba bakoze amakosa twe tubyaza umusaruro. Ibyo rero nicyo nakubwira. Murakoze cyane mutoza, kandi amahirwe masa ku zindi match zikurikira. Murakoze cyane.